Sezona 2015. Dinovski paradajz, Giant tomato, sorta domaća, stara preko 30 godina, gajana na našem području u Pomoravlju, tačnije u Ćupriji. Sadimo već 10-ak godina unazad, na internetu izbačeni snimci zadnjih 4 do 5 godina. Evo i ove godine. Sada ćemo malo više pojasniti način sadnje i način održavanja same biljke, pošto je specifična, nije indeterminantna, nego je determinantan oblik sadnice paradajza i malo je specifičan za održavanje i treba pokazati ljudima koji žele da kupe to seme da bi mogli da shvate i da razumeju zbog čega je to tako i zbog čega i na koji način se gaji. Evo ovdje vidimo struk paradajza, znači cvet je veliki, ogroman cvet. Ovo je jedan primjer, evo vidite, znači evo druga cvetna grana, sklanjamo zaperak. To u ovom slučaju je kao klasičan i determinantan paradajz, znači sa jednom vodećom granom od početka do kraja. To je prvi slučaj. U tom slučaju sve grane, osim znači plodovih grana, plodove grane, kao što vidite kako izgledaju, da se nalazi cvet, pa nagore, svugde gde se pojavi u ovom ovde delu, znači između glavnog stabla i prema listu, gde se pojavi zaperak, treba ga skinuti. Na taj način rasterećemo biljku i dozvoljavamo da raste dalje. U ovom slučaju, kao što može da se vidi, u ovom slučaju biljka ne nastavlja stablo nadalje, ne nastavlja, evo cvet, ne nastavlja dalje, nego se pretvara u list. U tom slučaju ostavlja se zaperak, jedan zaperak, koji će da udalje, znači nadalje, biti glavna vodeća grana. Znači kao što vidimo u tom slučaju, evo ovdje, ovo ovdje je zaperak i to se skida. Praktično vidimo ovdje biljku koja ima, znači zaperak je pri dnu, kao što vidimo ovdje. Znači zaperak je skoro pri dnu sa jedne, evo ga i s druge strane. Pa onda ta biljka je specifična po tome što je ona, kao što vidite, indeterminantna. Znači taj paradajz nema stalno svojstvo kao ostali i sklanjamo ove zaperke. Cvetovi su ogromni, veliki, takvi će da budu i plodovi. Znači sklanjamo, kao što se zaperke, glavnu granu vodeću ostavljamo. Znači u slučaju, evo kao ovdje, u ovom slučaju ovdje imamo znači zaperke, evo ga zaperak koji je više, kao što vidite, on opterećuje biljku, njega sklanjamo, idemo nagore, sklanjamo sljedeći zaperak, pa ponovo zaperak. Ovdje vidimo da vrh blizni pravi duplu, dva vrha odjednom. Znači mi se opredeljimo za jedan od vrhova, drugi vrh sklanjamo. Tako da biljka nastavlja da radi sa glavnom granom od početka do kraja. Evo je plodova grana. Ako slučajno vidite na plodove grane, kao u slučaju da na kraju plodove grane, znači imamo cvet, cvet, cvet i da se na kraju plodove, evo cvet ovdje, ovdje i da se na kraju plodove grane pojavljuje list. To sklanjamo da ne bi opterećivao samu plodovu granu kad naraste. Nadalje, ovdje vidimo slučaj, evo konačno slučaj da vidite oprašivanje samoga cveta. Znači pčela se tu nalazi i vrši oprašivanje cveta.
Neće da je diramo, neka radi svoj posao. To je njoj posao. Znači ovdje vidimo da je glavna grana i odvojena i evo je plodova grana izuzetno visoka i rekli smo gdje se pojavljuje na plodove grani list, njega sklanjamo i ostavljamo samo cvet, a ovdje ostavljamo znači samo jednu glavnu granu. Svaki zaperak koji izađe između lista i glavne grane skidamo, osim ako nije u pitanju plodova grana. Evo, kao što vidimo, pčela je završila svoj posao. Opijena velikom količinom polena, oprašila je. I to je to. Prema svemu sudeći, evo vidit ćemo ovdje, znači biramo, kad pogledamo biljku, ona ima više ovih zaperaka. Znači da bi biljka funkcionisala, mi sklanjamo jedan zaperak, drugi zaperak. Sad ovako, ovaj zaperak ne diramo, zato što tu u stvari, taj zaperak u stvari vodit ćemo kao glavnu granu, jer ovo je cvetna grana. Evo ovako, znači sklanjamo kao što sam rekao lisni, ovdje cvetna grana sa više cvetova, plodova grana, pardon, sa više cvetova. I ostavljamo ovaj zaperak koji će da bude vodilja, odnosno glavna grana. Evo također i ovdje vidimo cvetnu granu, znači cvetnu biljka koja je izbacila cvet, kao što vidite. Međutim, ovdje imamo dve grane ostavljene, evo jedna i evo je druga. Mi se opredeljujemo za višlju i jaču granu, ovu sklanjamo granu i ovu donju sklanjamo i ovu sklanjamo. Ostavljamo jednu granu da vodi biljku do vrha gore. Što se tiče džinovskog paradajza, za ovaj put, znači način održavanja biljke da bude jedna rodna grana, jedno stablo, da bi biljka dostigla visinu i krupnoću ploda. Vidimo se u sljedećem priliku.